Ubata utswile mwaka. Mina ngisafuna uku-understand from yena ngoba silana ukuthi ngisizo-understand ukuthi mama mina ngifuna ukuva kuyena. Okay, mamela ke. Uthi akatsini. Uwozwa ke mama, sikutshela ukuthi okay, ngicela ukhulume nami ke. Awubi worried wena. Manje mawungathembi izangoma waye ungayanga kuba prophet ke umthandazela. Bakhuluma manga. Akisawubata mwaka mo. Ubata utswile. Ngiyaxolisa ukungena emlonyeni abantu abadala ngizama uku-understand la kuwena ma. Isikhathi ubaba egula, waye bingakuwarithi ingakuwarishi lento lena ukuthi ubaba uyagula. Okay, manje ikuwarisha ngoba lento beyenzeka each and every year. Wangathathanga izinyathelo mhlawumbe inyathelo ukuthi indoda yakho ibe right. Ubata ntwe yaka isikale mmona etsathi. Why be uyenza lento oyenzile umuntu omdala because singaloke siyalena leyo, you know what you did. Maleni mandizibulisela lapho kuninonke emakhaya. Lami igama ndingu LAVAWS pronounce lovers inkomkane abantu aziyo banibiza ngo Mr Nzokulight mthanami. Well guys, ndize ngo part 2 ala episode niyakhumbula sike sathatha ubaba sithi siyokhulumisana naye le kugogo wasixelela ngalenkinga ubaba bekabhekane nayo ubaba ngesikhathi egulayo. So bengithi nje size na le follow up ngoba silana namhlanje sokhulumisana noma sithi sibone ukuthi inkinga ikuphi kade la ekhaya kahle umama ngabe kwenzakalani umuntu omdala. Ngithemba ukuthi usaphila mama. Right. Yeah, right. Hayi nathi is right umuntu omdala yabo. Yiko ngisakucela futhi ukuthi ngicela nje usibekezelele usinikeze isikhathi yabo usive ukuthi why silana namhlanje ngoba bengishilo sifika lana ukuthi sibhalele ubaba la ekhaya. Uyabo ngiya-understand ukuthi izinto for the past 2 days azikho right la ekhaya nikwawena awu-understand ukuthi kwenzakalani ngoba bewusibuza futhi usithuka ukuthi safika lana ubaba ubhizi ufonelana nathi ukubizela abantu bamakhamera la ekhaya into ongayi-understand. Ngiyaxolisa kakhulu ngaloko mama yethu. Ke a ukwa mara ke a ipotsa gona le mpitseditse di-camera ke feng. Ba mamele. Ba utlwe pele. A tlo mamela bana ha wa ka wa tlo o buile le nna pele ke makala se le fitlhele ka diphagdi ka camera gona ho etsala jwa bothata keng. Ubaba that day ma engalalanga la ekhaya akakutshelanga ne manje makafike ukuthi why engalalanga la ekhaya nengane yakho. Sho letho. And izange ube worried umuntu omdala ukuthi bayephi because awuzange wafona nokufona that day. Ke ba wa ritu bana ha ba tsholoto ba tsamaile fela azamba bua letho khutla ke batho bana be ke sa tsebe ha ke ba bone ka mahlong le ka manto ke tsena bothata keng ke makala today ke bona di-camera gona ka nte bothata keng. Bungekho worried wena ubaba no nengane yakho bengekho bengalalanga la ekhaya. Ne ke le wa ritu bana ke sa tse gona ba gobetse ka fela ke dikilo ba founela ha ba tshware di phone. And if no lo wa ditine never wa yetsa ntho o yentseng ho ntate wa ko no batla ke lahlela ke ntate wa ka ona je. O la hlaba ke yena ka mabaka a fingelo bana ha ke tholo gona le bua kang. Wa tseba go entse. O tseba hantle go ntsonketsang jaga se ka ofela ntse ke na le. O no sa batla ga le za ngomeng ha ntate a ntse go la ntse ke re le za ngomeng o no sa batle go tlo bona tsona ntho tse o di etsang. Okay, msadi kwe. Wa itse. O tsweditse ebile o hlatsitse le dintho mona hlatsa le dikokonyane. O mo jisitse le dikokonyane. Wait umuntu omdala wait. Ke ithusitsweng ke bona batho ba di-camera ba se ka ba bona ba letse. Ba tsa tsontsong ke tsa tsona. Ha ke sa o batla mwaka mo. Ubata utswile. Ngiyaxolisa ukungena emlonyeni abantu abadala ngizama uku-understand la kuwena ma. Isikhathi ubaba egula, waye ingakuwarishi lento lena ukuthi ubaba uyagula. Nengwarisha fela de ke sa ukuna bothata ba go huwa ngakeng ke. Okay manje ikuwarisha ngoba lento beyenzeka each and every year. Wangathathanga izinyathelo mhlawumbe inyathelo ukuthi indoda yakho ibe right. Msadi kwena o ntsonketsa ntsonketsa tsona ntso siba go jaga le jaga ke akula ke taba right jwang le tšhelete ha e sa le ya go iketsa sekolo ntate wa ka ha sa sebetsa re tlo sala re etsa jwang o tlametse o tswe o batla o tswile ha ka tswa ka tung bile ke a o ntsha ke rona tse go ntsha le diphatso tsa hao bontsela mwaka o batla o tswile mwaka mina ngisafuna uku-understand from yena ngoba silana ukuthi ngisizo-understand ukuthi mama mina ngifuna ukuva kuyena. Okay, mamela ke. Uthi akatsini. Uwozwa ke mama, sikutshela ukuthi okay, ngicela ukhulume nami ke. Ukhuluma nami. Ngithi mina kuwena ma. Angithi uthi wena bewungekho worried. Nilahlekelwe imali.
nizula izibhedlela nanani ubaba walahlekelwa imali eningi awubi worried wena sankomene ha ke di tshepe nne di sankoma ba di bua leshano no ne ke mo isa ngakeng ya so manje mawungathembi izangoma wayungayanga kuba prophet ke umthandazela ba tshwana ba bua leshano bakhuluma manga notsiba untsongketsang re ka iqiniso liphi la ke a botsa okay muntu omdala so wena muntu omdala awukazi ke bitiri ke ka mabaka afeng because sengisho ukuthi wena yini efika emqondweni wakho umuntu omdala why be uyenza lento oyenzile umuntu omdala because singaloko siyalena leyo you know what you did uyazi ukuthi wenzeni emyenini wakho ubatla ntlo yaka iskale mmona etsachi ke dinkile ba ne ke misa dingakeng tsa segwadi tsa di sankoma di maka di bua leshano izangoma zesikhuwa ba msadi ona go ntsanketsang ngwane waka yona ngaka ya sitso ke yona nthusa umuntu omdala ke mina thina sokuxelela ke mamela umuntu omdala thina siyijozi bioscope ngoba besizichaza sifika la kwena siyijozi bioscope singabantu abasebenza ngomphakathi and kwaye ke sinabantu ababona izinto thina singakwazi ukuyibona ngenyama uyabona so kunomnye umuntu ubaba sike samthatha ngoba besibhalele ingane yakho uyabona bethi banenkinga abanayo ubaba uyagula each and every year if it's towards the year uyabona manje ngoba bekagula kanje umuntu omdala uye wagula and ngoba egula bekagula njengamanje babu amaka akithi bona sankoma ke ifinge na yena sankoma yalona ona wathi ntsanketsang ipi no umuntu omdala ke haka mona ha tsomsadi ke matatswile mina umbuzo wami usekutheni ke kontsha wena mona una lo tswa nna mona o tlotsa lona umbuzo wami usekutheni why ubofuna ukubulala indoda no isangoma sicedile kuze ngoba ubaba uphalazile lamaxoxo omdlisa wona iyo yizini lezo ngiyabona mthotho bangithusitse wena watswa mohaka sona sangoma seo untsongketsa ntho tsongketsa tsona ke doctor ya tsamang yo uphi doctor beyiku nna ke na le bonnete bofeng ba go letswa sankomeng iqiniso lokuthi suke sangomeni ithina okanye ufuna sikubonisa iclip ke nona ba monkile la muisa sikubonisa iclip yethu na isangoma mayistela ke batla bona ba nna ke tsibini uzoyibona so ukini ke mama ngoba ubaba uthaka sakufunda wena tswanka dithuto tsa hawo tsamaye ungazosiphaphela mama ungazosiphaphela yes ke phakelo a ke le phaphele mara tsamaya o tsamaya nna tsamaya siya jwang ha ka ba ke haile ka thata ka lekala wena nabu ungaphakama uyele uqabele phezulu kwendlu sokwehlisa sikuqothe ngoba uzohamba amakhamera sowazisa umuntu omdala hatsama tsama mo ke haka mo mama singeke phela thina utsama wena mo ke haka okay mamela umntana wakho lona ngithi ubaba indoda yakho le so cabanga ukuthi bonke bengabuya bezokuset up ngathi abantu bamakhamera thina usazi thina siyijozi bioscope unefoni useshe manje ukuthi singobani sikuseshele ukuthi sisebenza story hazamaye ha ke batho understand mina ngizama uku-understanda yini obofuna ukuyi-benefita kuyo yonke lento mama okay Mr Jones sithatha ama-picture no sike sathatha ama-picture akusingamaxoxo kamama yini akusumyena akho phalazayo ke ne ke dihlatsa sono nkentse tsona nthotse mara akusumyena tšhelete yakho yakuphi umuntu omdala umuntu omdala urongo ngale nto lona ke batho ba dikhamera le di sankoma tsena leng ke monna ka motho ke batla le montsha ka jeko le ya montsha wa tsamaya mo haka asela ngizodlala la ke yabo mawuzoqinisa inhloko thina sifani nabantu abangababulali ngithi asivuthi
asivani nabathakathi asivani nabantu ababulala lento yenzile uthakathi umuntu wabantu akuyamthakatha wa abakhuhla sankomeng ba sa dula le nna fatsa ntshotsa gona sankomare komele zokutshela etsang hoba nako e kaofela o no sa batle ke thuse help kwa isangomeng wayibe uvumele umyeni wakhe sokole empilweni if uyazi ukuthi wena wenze hauna ntho go understand khathethi sukule ke na le ngwana lena uvumele ile ka thata ka le kale ebe ona tse go tlotla ke molwae ke mojisadi a phala sa etsang ka tabatsa disankoma tsa leshano isangoma sinamanga mathi okay so wayibe zomphalazisa into siyibone ngamehlo thina ke ubane nna nke bona ha ba ke ntho tsa leshano so uzama ukuthi thina sinamanga ka tsetsa lona tsa dikamera traffic nontotsi ba go ntho o ikentse ba intshitse ufuna sikukhuphe lento nayo wena ufuna sikukhuphe lento nayo ufuna sikukhuphe lento nayo wena mamela if it's either ngeke usasimamela ubanilisa izi akunanithi ukuthi simamele ngoba uyahamba namhlanje wena hana mukiyanga sila ngoba because of that akisamai afonela tsama akadingi neven lo yophuma nje benishatile ngikhohle ukubuza mama benishatile baba nereshatile mara ke sa mmata msana no hayi mangabe nishatile mama awusampatha ngandlela wo kilibaka kinle manje into zama divorce nani uzozilinda kini mama no uzofayela for i-divorce okay so uzodibana nobabe khona utsho wena usabatla lukwalile ngeke size ngawo akusabatla lunko ungazongicofa wena ngisifoni mina ungangicofa ungazodlala ngapha mamela la sitho mntana nithi yawo mamela uzomameke uzoyenza lobu stubborn leg mamela hawutsamaye bona bayena kena sasa mpathe kwena tata sikunikeza yazi sithini kwena ambovula icase ke ambosivulela icase uvulele nobaba icase siyakunikeza yena ntibela ngwayena usatshela ambomvulela icase ukuthi uyaxoxa la so if you can't do that Mr. mama uyawazi amabhego akho ukuthi akuqoqise nini mufeni passport hayi atswasama no mama ngeke sizwe ngawe wena Mr. Jones ngicela ubonise uMr. Jones impahla zakho mama mbonise hamba wena mama ngicela umbonise baba ngicela nami ngicela umbonise ngicela ubonise uMr. Jones impahla zakho mama kanti untsatsi bantsangeketsa umuntu omdala ukuthi hanisika lona ngeke bekisayithola no wrong no so dila naye untsatsi bantsangeketsa imata tswile ha and umuntu omdala ngiyazi uzofayela for i-divorce and uzofuna ukuyi-owner ethathe 50% of amandla wakho hanoyibona and sine evidence yayo yonke lento ukuthi ukwenzeni and lento okwenze yona futhi siyakwazi ukuyiwina nale case thina nakubona into tsekilintshitseng ka kwa ummoli no baba akusinto kumele ngabe semzimbeni womuntu leyo kwakuqala ke msadi wa dijaga mosadi ke dula le mosadi dijaga anketsa habima so ke ntse jwa hona tse bana ba ka hona tse le sekolong se ba hlule ha ba sa bona le bona ngwana wa ka le sekolo ke mmeo msadi sizowathatha bonke labantwana bakho ke msadi kanti ke ntse ke dula le moloi ka tlung sina ngamsho ucela umncedisi uMr. Jones lapha no umuntu omdala ngiyacela engazethathe nezinto zakho baba ngiyacela ukuthi ngicela uhambe nabo angeke phela size siyova ngaye lo sisi well guys besize naleya follow up kahle yalo mama lona ngoba bengikhalela ukumbona ngokwami besiloke sibhizi siyahla senyuka every time asiqobo shoot episode we need to go and check ubaba that side endumbeni kagogo ukuthi uyalulama okwenzakalani ngempilo yakhe kodwa kwamanje ngoba ubaba uyewaphalaza yonke lento ebengaphakathi and uyasho ukuthi yena akasamfuni lo mfazi la ekhaya and into besiyinqwenela nje ukuthi at least sicela ukuthi qale ubaba ebe right kuyo yonke lento begeze nengane yakhe begeze bathi khona ezinye ezimbini chazi secrash njengamanje engingathanda ukuthi nazo sizisele eziyogeza nazo mayingabe mhlambe ziyeza ezachaphazeleka kuyo yonke lento eyenzakalayo because asazi ukuthi ikhemi kama beli kahle belitargethe ubani per se kodwa ngoba thina kusithina abathatha le inqumo ubaba uyoshoyo nengane ukuthi abasamfuna umama ukuthi eqhubeke ehlalelana because they feel like uyidanger empilweni yakhe yabona so nathi we are just doing our job guys and manje siyamnikeza nepermission usisi ukuthi if she feels like she needs to go to a court ecabanga ukuthi siyam accuse ngayo yonke lento uzoye ecourt
ehambe yofind out kakuhle ukuthi kwenzakalani, ehambe yosivulela icase or evulela ubaba icase yokuthi sizile lana thina ngobe sine proof yonke, sine evidence yonke ukuthi lento vele uyenzile. So we'll make sure ukuthi we just submit that, and manje isinqumo sithathe ubaba mangabe uya decide uma ukuthi ufuna ukuthi ufuna ukuwina go 50-50, maybe they had married in community of property, yabo asinandaba. We'll make sure ukuthi yonke lento ubaba yena somseka throughout mangabe kufunakala ama lawyer nayo yonke leyo nto, because angeke sihlale nomuntu okhohlakele kahle kahle, ngeke sivumele ubaba nomntana nezingane behlale nomuntu okhohlakele. Angazi ukuthi she's after ifa leli lomuntu omdala ngoba esebenze kanzima, and eyona into engivisa ubuhlungu ukuthi buka manje lana kusavuleke ubaba ubekasaqedelela ukwakha kusakhiwa bathi basayenza ama room. I'm sure uma uvele wabona ama million ukuthi la kuzoba nama million, so mangaginqiza le ndoda ngasale ukuthi ngiyimele mhlambe sekaqomile la uqome khona, kodwa thina into besizele ukuthi somkhupha la ekhaya. Mangabe unenkinga nalapha embukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Joseph Biskop .co.za, ungalibali nokuthi usifollow share inkundleni zethu zokuxhumana, sikhona lapha ku TikTok, sikhona ku Facebook, sikhona yonke indawo we are Joseph Biskop. Ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ucofa subscribe, ushare nama videos wethu izokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Biskop kodwa bengazi ukuthi bazasifumana kanjani. Ngiyanthanda nonke lapha emakhaya. I'll see you guys on the next episode.